برخوادان جیانه برخوادان جیانه برخوادان شهی زرد آپو برخوادان جیانه شهید جیل جیانه ببینن وارگاه شهید رستم جودی وارگاه پنابران او وارگاه برخوادان او شرفی اف وارگاه شهید رستم جودی یا کو رویتی اوی د سال 1994 ده بر به باشور کردستان و ریکتی د وی برخوادان خوده د وی رویتی خوده یک گاوجی بر به باش و نچویم گل وارگه گلک وارگه در باز کرن ده هر وارگه که ده هر قالا کده جه بویده دور ده نشانه برخوادانه و نشانه سرکفتن دادیار کرن وکه گل وارگه وکه گل کو به فلسفه ریبرتی خوانینه گل هفدو دویر ویتیا دور و درشته یا کو بر به 10 سالان وده چه دویر ویتیه ده گلک ایش جان و کسر گران جیان کرنم گلک بردل گران دانه و گلک شهیدن هوه یکو دویر ده دویر پره و پنابرتی ده کودانه بونه سمبولا گل کرد دانه به وی ایش آخوه به وی برخوادان آخوه زوراندن قالا برخوادانی گل وارگه همه گل وارگه هکیا شهیدانه به وی ناو خواه شهید سمبولا برخوادان سمبولا دایا گل کرد ده هر وارگه که گدل جه بونه جخوره قالا جیانه و قادا آوا کرن جیانه چه کرنن جبه درفتی هم درفت آوا کرن ده گلک قامپان ده نه نان هبو نه آف هبو لی وارگه به ایراده خواه به هستن خوین آپویی خواه لسر لنگان گرتین وکه گل مخموره دما کو ام هاتیم وی قاده وی افنیگاریه براستی نه لاور دکارین لیجیان بکن نه مروف دکارین لیجیان بکن جبو مرنه وی گل آنیم وی قاده لی ند زانی کو اف گل برخوده ره گل کجت نبونه ده هر وارگه ده هبون دانه آوا کرن دی سال 2 سال اندریج ده گلک آمبارگو ایش یان کرن ده آمبارگو یا هری داویه ده یا کجالیه حکمت حریم کردستان و کل سر وارگه دانه اف 6 سال خواه درباز دکن به تشه و گل وارگه دربازی وان حریم نابن نخوشن ما درباز نابن او خواندکارن ما کو جبو زانینگه ده چنور ایدی اوجی دربازی ور نابن اف گل وارگه جبر کو تو جران خوا محتاجی تو دران نکربو بر خودان باجرن عراقه و جبو دبار خلور بگن دچون کار دکرن دیسا به هفکاری دولت ترک به داخوازن دولت ترک یا کو یکم آرمان جوان کو بلاف کرن و وارگه بون آمبارگوه که کجده نیسانه و لسر وارگه دم پیکانین دوام دکن اف بجارانه گل وارگه ریوبرین وارگه جبو بکاربون بام پسگیره که این گل وارگه چاره سر بکن برین دیالوگان دخوازم و پسگیره که این گل بدن پیکانی لی مخابن تو جاران برسوه که ارینی جالین کسی برپسیار و کاری و نهاتیه داین هری داوی جبو خبات و اگه بمشاندن شانده که من لسر ناو وارگه جبو بکاربن ناسنامه گل وارگه
çareser bikin, biz gereken wargehe çareser bikin, bere xweta bun Bagdayê. Lê mixabin piştî hevdîtina ku hatî pêkanîn, dema erşan de dizivire, ji aliyê hêzên Iraqê ve tên dîlgirtin. Dîlgirtina vên havalên rêvebir, ji ber ev havalana di asta rêveberiyê de ne, tê wateya ku îradeya vê wargehê neyê naskirin. Tê wateya ku vê gelê penaber ji tunebûnê bihesibînin. Lê em dibînin ji roja ku ev ambargo li ser wargehê hatî pêkanîn, heta niha her roj berxwedana vê gelê zêdetir dibe. Her roj xwedî derketinekê zêdetir ya havalên xwe çê dikin. Dîsa ev gel ji bo ku nasnameya dagirkeriyê qebûl nekin, ji bo ku hebûna xwe îspat bikin hatine vê yekê, dixwazin bi nasname çênekirinê, bi dilgirtinê îradeya vê gelê bişkînin. Vê yekê tu caran ser nexistine. Ji ber ku gelê wargehê bi felsefeya xwe û bi modela ku di netawa demokratîk de hatiye danî, sîstema ku hatiye pêşxistin, weke modelek wê bikeve di nava cîhanê giştî de. Wê wargeh bibe sembola û modela civaka nû ya ku rêbertî dixwaze bide avakirin ji bo tevahiyê mirovahiyê, wê ev wargeh bibe sembolekê ji bo vê yekê. Ji ber vê yekê me çawa ku koletî û bê nasnametiya ku ew ji me re qebûl dikin, nasnameya ku ew didin me qebûl nekiriye, ji vê ambargoya heyî, ji vê dîlgirtina rêhevalên me, ji vê astengiya ku li ser wargehê didin pêkanîn, em ê tu cara gav şûn de naavêjîn. Ji ber ev wê bibe model ev wargeh. Sîstema wargehê wê bibe sîstemekê cîhanî. Ji ber vê yekê em wek gelê wargeha Şehîd Rostem Cûdî, weke gelekî ku ew qasala li ber xwe didin, em ê her tim ji xwe re xeta berxwedanê esas bigirin û li ser wê yekê bimeşîn. Ji ber ku mîsoger yê ku li ber xwe didin ser dikevin. Yê ku binketinê qebûl dikin her tim ber bu tunebûnê ve. Ji ber wê yekê li ser vê yekê jî em dibêjin weke gelê wargehê her tim berxwedan wê ji me re esas be, wê her tim xeta apoyiya ku dixwaze bibe armanca gelê mirovahiyê wê ji me re esas be, em dibêjin heya kum em mafê xwe bi dest nexin, em ê de ji rêya xwe ya pîroz bernedin, her tim serkeftin wê ya gelê Maxmûrê be û tevahiya gelê Kurd be. Em bangewaziya xwe ji bo tevahiya gelê ku mafê mirovan diparêze, taybet dengê vê wargehê êdî divê were bihîstin û ji bo vê wargehê demirdest dest bi xebatên nû were kirin. Kesê ku berpisyarê divê êdî xwedî li erka xwe rabin. Êdî berpisyartiya ku li ser milê wan pêk bînin. Rejî serok apom. Rejî berxwedana Maxmûrê. Berxwedana Maxmûrê. Rejî berxwedana